الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولا لولا الهوى لم ترق دمانا على طلال ولا أرقة لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي وسلم دائما أبدا كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقام وأثبت الوجد طيب برة وضانا مثل البغر على خديك والأنام مولاي نام سر طيف من أهوى فأرقني والحب يترض
اللذات بالآلام يا لائم في الهوى أدري مديرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي مولاي صل لكل علم من الله أدتك حليا لا سري بمستتير عن الوشة ولا داء بمنحسم ما أنتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب نيل العذل في صمامي مولاي أسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل علم من الأهوال يا ربي بالسلام عليك يا ربي أشاني ودرجي يا رسول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبارها خصوصا ما بهذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن قاضي ثم إلى الإمام السيوطي ثم إلى رصب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالدة عماد خالنا عبد الله وأصول مغفرم ثم إلى أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ويقال
Wa yuqalu lan den ucapaken, wa yuqalu lan den dawaken. Boleh saya dawu nika adalah perkataan Al-Imam Tawus. Nabi tak salah nika dawuh Al-Imam Tawus. Berarti nika adalah al-athar dawuh ulama bani hadis. Yuqalu den dawaken apa sing den dawuhna yuftanul mu'minu fi qabrihi sab'ata ayyamin wal kafiru arba'ina yauma. Yuftanu den fitnah, den cuba min fitnatil qabri fi qabri sapa al mu'minu wong kang mukmin orang iman den fitnah fi qabrihi ana ing dalam kuburane si mukmin sab'ata ayyamin ing dalam 7 pira-pira dina. Wal kafiru utawi wong kang kafir iku arba'ina ing dalem mangsa 40 apane yauman dinane. Al Imam Tawus adabu kutip dining pengarang kitab Daqaiqul Akhbar nika Al Imam Abdurrahim bin Ghadi kutip dari dawuhipun Al Imam Tawus dalam kitab Az-Zuhdu. Perkataan beliau yuftanul mu'min fi qabrihi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mukmin akan diberikan ujian, akan diberikan fitnah fi qabrihi di dalam kuburannya sab'ata ayamin selama 7 hari. Selama petongare orang ni kemun sedena dalam keadaan iman dekat Allah Subhanahu wa taala, maka orang gelak cuma fitnah dalam alam kubur, karena ning alam kubur ni kepada fitnatil qabr yang kipeneka 2 fitnah daripada alam kubur. Khusus kangke orang seiman cuma ning petongare. Kangke orang seiman petongare. Dalam perkataan lain, dalam dabu lain, athar lain juga dabuaki innal mu'min yuftanuna fi guburihim sab'an. Sesungguhnya para mayat yang beriman kepada Allah, innal mauta yuftanuna fi innal mu'min innal mauta bani innal mu'min innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya para mayat yang ditaruh di dalam kuburannya akan difitnah selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam, dan mereka menganjurkan dan sangat menyenangi atau menginginkan diberi makanan untuk mereka pada para hadirin atau diberikan makan kepada orang lain selama 7 hari. Mereka orang yang selamatin sampai petongare. Ini termasuk dalilnya para ulama sepuh. Karena orang yang beriman dekat Gusti Allah ayuji bi para malaikat selama petongare, maka selama petongare neka mereka orang seseda sangat menginginkan beri sodako sa'ro bedeureun. Ya tentunya genjer ini saya bagi orang saya mati mun kakanana. Tangemak seneng merongki bilan bah ke kuburan petong malam ngiba merongki. Bene genjerna bagi da orang sampun sobung omor. Selama petongare sab'ata ayyam. Mereka nu lebih sampeyan ke kudu oneng dak bahasa Arab. Nek sakone kudu tahu karena bahasa Arab ini benih bahasan orang Arab, Pak. Bahasa Arab ini kebahasan Al-Quran, bahasan Gusti Kanjeng Nabi, juga lughatu ahlil jannah. Kuku iswarga ini juga bahasa Arab. Malah tak ngok celengokan kuku belajar nek sakone bahasa Arab. Ada orang ke Mekah. Kam hadha, tahun itu kam hadha. Berapa ini? Kam hadha, tahunnya kam hadha. Sab'atas. Orang Arab ni ke asyara ni ke sobung.
Ithna asyara, thalathata asyara, ithnatash, thalatatash, sab'atash. Jangan ganjan atau jual ya. Arab pareng ro sab'atas dia. Sangkun 17 regana, sab'atash real, 17 real. Tanya ki boleh orangnya. Kam hada sab'atas perjajah, tak jual kau. Ro sab'atas. Malih tanguk jelengokan. Ta'allamu lughatal ajnabi taslamu. Belajarlah kalian tentang bahasa orang lain, maka engkau akan selamat. Tak gempangi deng-gendeng orang mono ning kebahasa Indonesia. Rasane dina tak tahu bahasa Indonesia dina Madura meloloh. Lek rasane bahasa Indonesia lah tak ngerti. Kita timun sampean ning kebahasa nek sekone aran ini ke minimal oning berarti orang yang ngocak tak gena berarti seneka. Jela tak tahu Arab, ya khinzir, naam, iya apa-apa. Tak tahu cek khinzir je celeng. Ya kalep, apa? Ya lo pate kembung, tak tahu artinya. Hatuwa ya deh, tak tahu artinya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau aki siapa ban? Tu aki tangan nak saya sekolah aku. Tuan ada ngapa dengar ya? Kan kudu tahu bahasa Arab sampai anek sekone. Ya. Alaihi selamat. Nah, selama petongare sab'ata ayyam. Selama petongare neka orang sing alam kubur neka terus mendapatkan fitnah. Nikah khusus kangge orang seberi. Wal kafiru arba'ina yauman. Adapun orang kafir arba'ina yauman 40 hari tak buambu seterusnya selama 40 hari nikah. Nah, nikah juga dalil bagi para ulama islamatin sampai 40 hari. Mari tok peton prame mari nikah terus keluargana bi anaan terus sampai 40 hari. Robri ngakan karpa yuhibbuna yastahibbuna ayyud anhum tilkal ayyam. Orang-orang semate ini sangat berharap untuk beri makan selama petong hari, maksud ada orang lain beri ngakan, beri kerupuk tok, kerupuk gerungan, beri ngakan kerupuk paling pol roti 500 ro cerit ngirit berapa masuk kan kuring tuana kerupuk kau boleh ngetelak reng ngebu kerupuk punya jadi nggak kui tahlilan jadi yang kau merik ngakan cekun karo neng petongare merik ngakan saya pantas saya kira kening deur nasi apa karak gitu kening ngakan sekali emang jadi mereka ini berharap selama petongare ini kayak beri deureun selama petongare ini kah karep Pak ya malah terus keremen sodako ring seseden nika selama petongare nika budget pramih bene karo bi keluarga nabi anan pramih mendatang bala bentetang seneng orang apa boleh berkat selama petongare ram jale beda berkat engke teroramnya kerupuk kalau semasa kau nek lah tak datang apa ngadu gerungan nah jadi senek kering selamatan nih kan nyebuh lain boleh kita budi ini kepada keterangan arah apa mak pak poloare arah apa maknya tosa arah apa mak pendan terang lagi kepi di sini luar biasa ulama ini Pak luar biasa. Jadi beramal para guru para ulama ini kebene bi omong kosong oleh nempe bene beda dalil. Pola oleh lamat ada oleh lamat ada beramal ibadah lamat kan orang-orang tuduhan-tuduhan orang-orang se ngegep abentok sepeter. Oh aja syirik aja kebiasaan orang Buddha nyelamatin satu ngare sampai petong ngare 40 hari nah ngaku sebudu jeri ya ta para guru re beramal reng beda ilmu nagapi tentang ngak tuduhan-tuduhan orang se
Didik ada dalil jangan siapa. Ini ngaki sampai ke budir tak berdeki-deki dalil. Nah, walaupun aneka sebagian ulama kontroversi kata buna Sayyidina Imam Tawus, tapi tetap kita mengatakan beliau adalah orang besar. Di kitab Ihya pun banyak kata-kata beliau Imam Tawus ini kan. Imam Ghazali pun mengutip. Lah cak orang-orang ngak ni kada Imam Ghazali lah tak percaya aja Pak. Dek ngaranin tahlil tak ada, dek ngaranin petongare tak ada. Pak Polo nyatos pendak pertama kedua nyebur tak ada, ada termasuk bid'ah kebi, bentek lakonan bi Kanjeng Nabi masuk neraka kebi. Jadi saat tahlil aja masuk neraka kebi ku. Lemoso orang maca Yasin masuk neraka. Di majaratan bereng maca surat Yasin, maca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah masuk neraka. Kan tak kira cereng sik baca la ilaha illallah. Nah, walaupun ini kontroversi sebetulnya dari dima mak tahu cek petongare, padahal keterangan-keterangan saya lain tak ada. Cuma ini perkataan Imam Tawus orang besar. Imam Ghazali pun mengutip nih kitab Ihya ini banyak, termasuk debu Imam Tawus dalam kitab Ihya, lisani sab'un in arsaltuhu akalani, lisanku adalah hewan buasku, jika aku lepas begitu saja maka niscaya aku akan diterkam oleh hewan buas tersebut. Bahasan reng mangken mulutmu harimaumu, engkau montek jaga lesan re montek pangker benih bareng tak mungkin engkau bakal terkem, bakal ekakan, bakal mati gara-gara tang lesan ria. Ini kata Imam Tawus, ini kata Ihya. Wah Imam Ghazali pun mengutip dabu Imam Tawus. Nah, ini perkataan Imam Tawus ini kah. Ini kitab yang kita bahkan yang kitab Al-Imam Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pun juga pernah mengatakan hal serupa dengan nikah walaupun tak persis. Mak tahu ya wallahu a'lam. Apa harus ngelakoni kan enten contoh mun tak percaya jembian. Bab haid. Sing aran kitab Risalatul Mahid. Apa marhaid? Ya nje. Mak tahu, ledak remes ya bande. Mak kudu tahu. Sing ngarang nifas, hukum nifas, hukum haid, hukum istihadhah, hukum darah nifas, hukum darah haid, hukum darah istihadhah, bada qawi, bada dhaif, bada mutahayyirah, bada mumayyizah. Mosok tahu haid ya? Kan tak tahu mana haid, tapi mak ona Imam Syafi'i dak remes carana. Larinya mana ilham re Pak. Ilmu langsung dari Gusti Allahnya mana ilhamat. Mun Nabi sebelum yang kak Nabi nyamana irhasat, baru yang kak Nabi ini kan nyamana wahyu. Oleh wahyu dari Gusti Allah setelah yang kak teti Nabi. Sebelum teti Nabi Kanjeng Nabi pun pernah di ngak nikah, tetapi bene wahyu nyamana irhasat. Para awali, para ulama bene wahyu, bene irhasat tapi ilhamat, peparing langsung dari Gusti Allah. Kita tugas bersama kita percaya baiklah. Mun tak percaya mati baik ada ben. Diki pola tak ada beli boleh. Cerita akhir dari di Derma ada apa ri beto ngare. Kok enjo carpak ye mati baik ada malah tahu. Ingat Gus Dur. Dia tanya ki apa dalilnya bersedekah untuk orang meninggal itu? Dalilnya apa Gus? Dia tanya ki Gus Dur. Itu aja kok repot yang Gus Dur. Tahu sama kak kitab jauh gelu sebab mau baca kitab kita kira tahu, tapi ya baca telah tak percaya aja. Dalil jangan Gus Dur ni remeh. Baca orang raja saja. Dalil cek tang sedekar ya depak, ada orang saya mati, kakanan saya bagi kang goreng mati, hol model aki hol, meringakan ada orang je depak, ada orang saya selamat teh. Ya buktinya tak beli dan kok je. Cek saking ngenasek ruah beli boleh kan kok, berarti kan tak ada pak. Lu dalilnya mana? Ya jadi dalil lah. Tak beli. Berarti kan depak mun tak beli. Bemak beli cong, tak depak berarti. Mun depak kan tak beli, bo. Oh, depak berarti mah tak ada beli. Gitu aja kok repot. Dalil Gus Dur nih kan. Jadi orang yang sesepda nih kan bakal fitnah.
selama petongare khusus kanggo orang seiman mantar selamat ka walaupun panjenengan mantar bisa selamat terhindar dari fitnah kubur neka amin Allahumma. Adapun orang kafir Pak Polwari ini kebenekun cuma fitnah malolo. Mun orang Islam orang seberiman fitnah cuma dari pertanyaan mungkar nakir Pak. Adapun orang kafir bener cuma pertanyaan tapi yang kita ini ampun berupa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dabu bismillahirrahmanirrahim. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ning kitab ning surat Adz-Dzariyat. Dzuqu fitnatakum dabun Gusti Allah. Rasakanlah fitnahmu. Ai adzabakum dzuqu adzabakum. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasaaki setiap adab kubur ya. Rasaaki nika kang orang kafir benefit na boleh punan kang orang kafir nika adab punan berupa adab fitnah nah. Mun kang orang seberiman aneka fitnah bisa jawab apa enja selamat apa enja dari fitnah ya. Mun bisa selamat mun bisa jawab ya selamat berarti. Tetapi mun orang kafir benefit na boleh langsung adab. Allah taala pun ada budzuku fitnatakum. Rasaaki fitnana ay adzabakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Yeri bilan saya pentaboan bilan lituliru ngeh kemah. Can mon dia melanggar seksa dia kemah enjak ria. Tak percaya ke seksa kubur ke seksa akhirat. Bener enggak nih Pak? Mungkin kan apa saya tak ada dosa mungkin komplit wis. Khomer macam-macam khomer mon bilan cuma arak setiap pun berubah benda padat bedah daun bedah cair bedah macam-macam cara orang mabuk mungkin lem itu udah bisa mabuk aki lem sergu bisa memabuk aki macam-macam orang mabuk mungkin zina pun terang-terangan mabuk macam-macam memabuk. Kaum Nabi Lut selaki pada laki seneng setir lebih ada Pak. Kaum gay nya mana laki pada laki kalabi etek reng etek rela tahu kepada nek bini nama teti manusia sandi akal tak tahu ke nek bini ada retek kesake pada laki entah ada aja menyampar pada laki ya ada akerek kek ada pada laki ada. Mau seorang sandi akal bisa kalabi ajem, kalabi etek. Can mun ngelakonin umat Nabi Lut bakal kaum Sodomi, bakal eseksa kemas seksa nah. Orang-orang ngak nikah. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Jadi bilan saya penta biban, saya penta kadar. Ayo nge nantang kemah apa bedana. Orang-orang liberal ngak nikah Pak. Jadi Al-Qur'an yang kecerita tak terjadi yongku. Umat Nabi Nuh beri banjir kemang terus tawa. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut eseksa bi Gusti Allah karena senang pada lakian kemah. Odi kemah melono keburu. Kuaku itu bitin Gusti Allah dzuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Setiap rasa aki fitnah nabalah. Rasa aki adzab adalah Yeri bilan saya penta biban saya keburu bilan dengan atas dunia. Ki kula bi panjenengan harus iman para jajah. Dak badan azab kubur, azab neraka. Ki usaha bae. Keluarga sampun sobung omor sedekain. Ki cak dan tek mare nyebul tak nyedekai boleh. Nyebun cuma kebenger-tenger. Ki bade penjelasan ke budi nika tentang petongare, tentang Pak Polware, tentang nyatos, tentang pendak sampai dekanya ibu. Jadi bene ibadah ne bene tak sebudu saya itu dua ki orang-orang ngak nih kan tak dubudu para ulama nih. Ibadah beda cara beda ilmu nah. Mun ada ilmu nah ngawur tetina. Nah, aneka debuna Imam Tawus bahwa orang yang beriman nika selama petongare fitnah ning alam kubur
maka orang-orang yang sini alam kubur nega berharap ben sangat menginginkan selama petong hari neka ngain kalaban cara abri deur de orang lain. Al-Imam Suyuti dalam situng keterangan kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa, beliau juga ajelasaki tentang fitnah nikah. Yuftanu rajulani mu'minun wa munafikun, di antara orang yang seiman dan orang yang semunafik aneka pada fitnah kuaku neng kuburna. Fa ammal mu'min fayuftanu sab'an, adapun orang yang beriman dekat Gusti Allah fitnah cuma neng petongare. Wa ammal munafik fayuftanu arba'ina sabahan, adapun orang-orang yang munafik bakal fitnah tineng Gusti Allah selama 40 hari. Dua Imam Suyuti kita apa beda, kita percaya ke Imam Suyuti ya wis. Imam siapa terus? Imam Bonjol. Imam Suyuti tak percaya, Imam Tawus tak percaya, yang kep ngarang, yang kep ada dalil, sahabat tak ada bu, Kanjeng Nabi tak ada bu, berarti ada ngarang ria. Imam Suyuti nih kok, Imam Suyuti yang dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karangan Imam Suyuti juz 3 nomor 206 kena bi mernomor. Mulai ke Imam Suyuti tak percaya karo boleh karo imam masjid, imam langker, ya tambah tak percaya. Cek Imam Suyuti tak percaya, wih tidak cek dingi-dingaki lah. Perkara sampian tak ngalakonin tahlil satongare, 2 are, 3 are, petongare tak masalah. Sampian tanda kahol ngiring, sampian tanda dek manakipen sae, sampian tanda Isra Mi'raj terserah. Cuma anggap orang yang beramal semedaki petongare, 40 are, nyatos, nyebung, ngehol, berarti orang yang kudu bene beda kita kapi. Para guru, para ulama kapi ngelakonin. Sidogiri beda tahlil, besok beda tahlil, podokaton beda tahlil, ki korang alim dah. Kenglah orang-orang ngak nikah karena pun atena se keras singke memandang apa se elakonen bi orang se tak cocok muku aben yang kep salah. Padahal semakin orang nikah lebar semakin luas ilmuna, semakin raja husnudzon ka orang wa. Belina boleh semakin ilmu nikah luas semakin raja husnudzon da orang lah lain, semakin bagus penyangka ke orang enten tak menfonis lah. Orang makin pinter bahkan mungkin hafal Al-Quran, hafal hadis, mun soro acara mau pinter, soro dalil patol apal kapi, king cuma gampang menuduh orang, gampang menfonis orang lah nikah. Padahal sebisa motosaki selamat otak bacelaka cuma Gusti Allah. Tayyib, monde tak butuh amal. Saya rasa mau tak butuh amal. Jarang amal, rasa selamat. Keputusan berning Gusti Allah, berning manusia. Mun manusia sabri keputusan, taring dek remah. Wa. Mun manusia sabri keputusannya kemurni ahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang yang luas ilmuna, semakin pinter, semakin luas, semakin husnudzon ka orang. Waria tanda tahlil udina tak percaya ya wis. Urwa tanda selama tak nikah masalah usul, masalah furu' benih masalah usul, masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang daripada agama. Adapun usul ya cak kenteh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Adapun urusan usul, urusan menyangkut deka akar, deka ramuk boy cak sampai bawa pasti yoba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna adam nabiullah, nuhun najullah, ibrahim khalilullah tak keneng oba tetap la ilaha illallah. Lainnya kenyaman usul. Adapun furu, jadi orang mereka rolau di apa gelebek di nak tok ria. Tare mare sak gelebek bisa aku ke tahlilan melolo. Aku lupuk ning tahlilan melolo. Aku lupuk ning maulid. Aku lupuk ning apa nyamana tahlil.
ki banyak saung kuna perkara lebih penting tinimbang furu aneka ma Islam orang ma tobat orang ma ambu orang sita salat tore pa salat sita apa tore pa apa la klupuke dina tok bae de tare mare nah perkara sampean tanda tahlilan ya wis tanda dek nasen ring mate ya wis kakak lah kali nyaman anu kok semua orang kok mun ngakan nasen ring mate je sakit tabu je kakak lah kali nyaman apa saya bahas apa dalil karo ngakan nyari dalil pun macam repot karo ngakan nyari dalil kamu dalil lo nasen ring mate aduh lentang pengaki mari kecolon karo ngakan nyari dalil ila pokok halal ila wis senekala siapa te tat ketatongku agama neka gampang ma ad-dinu yusrun agama neka gampang ada agama repot neka sulit neka sobung agama ni magampang dak pemelun tak kelar mancing soro toju lah kali nyama tak kelar toju soro tedung mereng tak tedung mereng soro tedung gentang tak kuat ya soro isyara ajro bi qalbihi soro bi mata soro bi aketep soro nundu tak kuat ya bi ateh ki orang gampang ta sampean ad-dinu yusrun zuhur pelanceng bektona ki orang dak remah kol 12 sampai kol 3 ki orang lanceng 10 sampai kol 6 enten tak morong eding adzan mun lebih dari dia batal enten lagi kurang gampang dari remah gambar najis soro beco pak elang bernana pak elang bauna pak elang aina wis sok merepot Ustaz bauna elang aina elang bauna elang cuma kare lampet tak apa-apa maafu lah kurang gampang tak gambar enten tak ingat umat bilon sampean kelampi keneng najis teh keneng yo okombe kutu ketok tehel keneng najis kutu congkek mereka ummati ummatun marhumah tang umat saya rahmat yang dining Gusti Allah ad-dinu yusrun agama ni gampang selama tak melanggar dekat syariat sini kala masalah tak ada tahlilan tak apa-apa tak ada manakiban tak apa-apa korja moro tuduh sesat neraka ngareng dinyeng-nyeng neraka aja tapi bagian jedok masuk neraka masuk surga tapi seguni esena saya alepu cek rengung oh mau cerita aki gimana pak nah lah neka al-Imam Suyuti pun juga ajelasaki ngak neka nah la ilaha illallah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong mata kang mati sapa siman ampun jelas iki buru keterangan niki nggih dadi mun sampean nanti rezeki cerit ngirit cerek-cerek kang kuwi reng sedeh kang kuwi keluargana selama petong hari mun lebih dari petong hari tambah bagus beri ngakan ka orang genjer nek pada pak de orang sesedeh kele nah man utawi sapane wong mata kang lamun mati sapa siman mati yaumal jum'ating dalam dina Jumat aminahu mongko bakal ngamanaken sapa Gusti Allah sahu ing mukmin hu ing man sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah ngamanaken min fitnatil gobri saking fitnah kubur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man mata yaumal jum'ati serana orang mati ning dina Jumat maka Allah subhanahu wa ta'ala abri jaminan keamanan selamat daripada fitnah kubur fitnah kubur maksudnya adab kubur ji ya Pak sokor mati dina Jumat ya minta Gusti Allah pandik cita-cita ndik pangetero mbak kula nika bilang mbak dari ibu nika ben mari apa jeung nika minta dekat Gusti Allah amitni yaumal jum'ah Allahumma amitni yaumal jum'ah Allahumma amitni ala dinil Islam wal iman amitni ala yaumil jufi yaumil jum'ah ya Allah saya taaki kaula kebadan ngeba Islam ngeba iman husnul khatimah saya taaki are Jum'ah siapa tahu terkenal bejat orang walaupun terkenal bejat beda mungkin amal setek katalah orang saya kata terima bi Gusti Allah
Bari Ji Ismail kalisat ada Omar. Mungkin bilan bada tu sana Ji Ismail mare kerasan orang bilan. Mare kerasan orang mungkin setisa mungkin yang luar tisa ngerasanin almarhum. Ngeterima bi Gusti Allah amal sasakone tu sana sama orang mati hari Jumat. Hari Jumat katik bulan Ramadan. Mon bulan Ramadan nah. Keterangan si ajamin bahwa orang setan yang bulan Ramadan aman dari adab kubur sopung. Mon hari Jumat beda nikah hadis. Lah terus apa keistimewaan? Keistimewaan yang bulan Ramadan setan kecek. Setan belenggu. Bila datang bulan Ramadan. Maki ibadah yang tak apa maki ibadah orang atau karan yang bulan Ramadan. Can setan arwah bekas kuda na setan sehingga masuk di bulan Ramadan. Beda si ada bu setan saya kelas cek saya yocol. Tuti bogon supang rajo saya pangker. Kemungkinan besar orang sesetan yang bulan Ramadan husnul khotimah karena tak pakai kuda bi setan pak. Salah yang bulan Ramadan setan banyak pangker bi Gusti Allah. Terus neng hari Jumat, waduh. Ya. Mpun cek jelas hadits nikah. Man mata yaumal jum'ati aminahullahu ta'ala min fitnatil qabr. Sapana orang semate ning hari Jumat pa aman tineng Gusti Allah dari azab dan azab kubur. Gimana tak minta kulit sampean? Minta mon beda tamu minta. Ya hasan isi dogiri ini sini kemon bertamu itu ngak nu aku cenda umur. Minta pada umur toh sebab le tak pernah. Lebih kenangan, lemu lebih kenangan masuk seneng. Sampean odi neng tempat semewa, tapi benih kenangan sampean hanya sementara, tak bagi bungko sementara. Masuk seneng pak, benih bungko na tibi, petoroan, seneng benih petoro orang. Dah, cari lah pada tahu cek tu nyari petoroan. Kamadin sampean. Montor ruah polan atas nama sampean ST na tang nyama tak kira kubur ST na tak kira noro masih atas nama na kake senoro sakam ya amal dia salat berjamaah Al-Quran saya baca sodako saya keluar datang majelis ilmu majelis ngaji kini kamal sampean pun mentermu kepada etrema saya tidak ada cuma ada kutu mente kulit sama harus mente monan temu tadi cita-cita tak bisa mate nyaman deh kutu berde pikiran sampean mengkarodi nyaman tahu kapi mate nyaman deh iri montero mate nyaman mate tepat dengan hari cuma apa Jumat yang istimewa luar biasa Nabi Adam menciptaki hari Jumat dina kiamat hari Jumat paling utama dina Jumat pele dina Jumat nika tempat apolong orang Islam neng masjid biasa tato ke masjid bila hari Jumat ke masjid mohon bisa ya cak acuan mau hari Jumat dia tutup ambu kira kau na bilang sini kan nih boleh temu jompo nih mak Ramli nih nyari rosoan yang Jumat tak laku nih ram seram punan nyapo tak laku mak Jumat teng Ramon Jumat, dok masjid nangku, rengko na barokah, engke, sampai bedo orang banyak tangan, nika kening elago nih, bedo orang banyak tangan, entar dek Romo Hashim bodo katon, yai saya cerita, akhirnya bi yai esoro ajualan, tapi nek dino Jumat preyo masih yo ake sing mesen masih laris tutupan dino Jumat karena orang peteng banyak utang terus entar ketemu sama kiai paring ini ijazah setiap hari Jumat suruh tutup pon merantau orang nikah pak merantau tak salah ke Jakarta saat nikah di Jakarta muka tuku nek genean muka tuku meracang nuku resto apa merung bene nuku merung mari merung tambah raja di cabang mari merung boleh di cabang keng enggak setiap Jumat pray subhanallah lancar rezekina
karena beda orang niat ampunan nyaur otang tapi beda orang mana di otang selama orang reki andik niat nyaur insyaallah tolongi Pak bi Gusti Allah sokor ki beda niat keng mula tak niat sekali masih beda tak kira nyaur ila tak niat sering tak niat sokor sampean ki beda niat nyaur selama niat nek ki beda engkau tak nakal lah engkau tak beling engkau niat nyaur keng ada sebe ki apa boleh mun parlo krikik de ketok tak apa-apa lah engkau niat nyaura selama orang nekik beda niat nyaura selama ni kau Allah Subhanahu Wa Taala bakal bantu dengan niat si bagus gila paham jangan guling ki pon tambah raja kelar nyaura otang keng cepon orang ni kepacet raja coba mau nari Jumat banyak pesanan coba almarhum Mahmud ni bilang sinika nyoni jasa kagula yeri ya bay mon Jumat ban cek ngojek ban aku boleh charteran yai cek jauh nih yai larang lah sekarang pakai engkau ya tak ngelarui ke ban mon ban engkau ngelarui ban pas ban minta ganti engkau ya jengke jangan gula keng mon ban tero barokah ya dia cek jalan hari Jumat cak laku hari Jumat ini ke ijazah dari Yai Hashim di pola berdesen di otang tak kelar nyaur mon Jumat di salak mau pancet dia bisa ompang ya tak orang ban lah tak pati kenceng roh rasanya orang beda karo PC tedung PC nore ya ke PC tedung letaknya orang yang ke PC tedung karo kita naki tinara cek karo mati hari Jumat sambian maten di otang karo hari Jumat masih maten yang Jumat terakhir Jumat tak boleh kiamat lawisa mati bener masjid mati dalam Ka'bah dalam mati dalam mati hari Jumat mati yang Masjidil Haram mati dalam Ka'bah keng mati di otang pray ada guna tetap tuntutan berat neng kuburan je Pak maghlulun bidainihi la yafukuhu illa qada'u dainihi kecek tanang gelak du kelaje dalam kuburna bentak bisa nukalin masalah yahulna benar dua na sera bahkan Nabi SAW pun nolak de orang mati tak mejengaki orang mati yang diotang tak kelem atu aki kanjeng Nabi cenang seneng otang ra ad-dainu syainuddini jan Gusti kanjeng Nabi SAW ad-dainu otang syainuddini cacat agama cacat agama nemu tangan alhamdulillah rezeki aku yo tangi kabeh tabungan yo tangin seragam yo tangin aduh yo tangi kabeh pesena bangunan yo tangi kemah bode catetna aja kebeter iya catetna bode pesena gemet belakna kelemarkan tok lemaing dia iya karo catetna tok aja sebede pesen tade jaga boter bode catat na nablak di segwa iya catat na pesena tade nah neka keistimewaan kang orang seseten yang hari Jumat oleh karena dinto bila kau leben panjenengan ampun lah ketengal orang sesete majengaki orang sesete ngopur orang sesete minimal kulit sampean neka kudu mengambil pelajaran ibrah satu pelajaran abare bedaya ki abare pekol ki abare bekale bojong aki ki ya sini gala masalah mendemaki orang mun tak ngalak pelajaran iki ada gunan norok mendemaki ki yede ya mekol ngelating akeje tadi padahal ya ada nere bedere yang mati kita teman-teman yang tem kanjen di budi ya cak keje rek kan tem boleh kadang kuplu ni beri telubeng padahal mendem reng mate Pak mekol reng mate benih saya baca la ilaha illallah la ilaha illallah benih kau saya ucap lelang ulang aki ule kau jajal agak aja padahal nike ada orang mate dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula alla tadafanu la da'autullah azza wa jalla ayyasma'akum min adzabil qabri dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya
andre tak saling mendem, la da'autullah azza wa jalla ayyasmi'akum min adabil qabr, maka engkau bakal minta ke Gusti Allah supaya andre pangeding adab kubur. Ma'asma'ani, tetapi Allah Ta'ala tak beri ngeding ke kulibi sambian. Cukup lah saling ngobur je, cukup gawe contoh lah. Mekol kejaki abe le pekol idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Mun bala mekol sekejaki beun se pekol lah. Mun bala mendem orang sekejaki beun se pendem. Cek saking benda tak saling mendem orang mati. Kok minta ke Gusti Allah supaya monos sering ngeding deka mau nyina adab kubur. Keng te pangeding bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun Kanjeng Nabi mereng Pak, Kanjeng Nabi Pak. Oh neng Kanjeng Nabi. Laula alla tadafanu la da'autullah azza wa jalla ayyasmi'akum min adzabil qabri ma asma'uni. Seandainya kalian tidak akan saling mengkuburkan mayat orang yang meninggal, tentulah aku akan berdoa meminta kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur apa yang telah aku dengar. Kanjeng Nabi mereng dek siksa kubur nih kak. Sapun pola mari terangaki pada dua kuburan saya seksa gara-gara sesitung mun keluar qadil hajah akan mewataba apa deng tak nutup aurat buang ben seroben songai saya tak tertutup buang liman kaman sing ke orang ketinggal dek ke aurat tah bayar mukan aurat nih. Wallahi Kanjeng Nabi nih kesada bu. Sesitung yamsi ala namimah, sesitung ahli san ngerasane ahli tungatu orang namimah, sesitung mon qadil haja tak nutupin aurat tah yang kebiasa Pak kami mandi manda mandi saya tak tertutup yang kebiasa pun padahal ini ketusar aja nih kak bisa mendatang adab kubur. La ilaha illallah bon fitnah so paling raja baik kanggo orang seodi yang kipedeka fitnah keluar dajjal ada fitnah paling fitnah akbar nih kak. Fitnah sing rosaka iman nih kak. Fitnah keluar dajjal mereka jangan orang bok cuban orang mun nototin dina kiamat karena neng dina kiamat nih ke dajjal keluar Pak. Mun tak kuat boh tolos norok deka napa ajak na dajjal. Naudzubillah karena dajjal ini juga bisa ngatonaki swarga neraka swarga na dajjal ini ke neraka na Gusti Allah neraka na dajjal ane ke swarga na Gusti Allah orang sekuat iman yang akhir zaman saat neka makin dajjal kita keluar keng anak bona dajjal mulai banyak lah dajjal junior ya dajjal junior aneka keistimewaan yang hari Jumat ya matur muka kon dengan takdir bi Gusti Allah Subhanahu wa taala seta husnul khatimah seta neng are Jumat insyaallah amin Allahumma amin pun kula ki bada tahlil wa fil khabar wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا
في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما نحظى بالخير نوفى كل شر عيون واقض عنا ربنا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله على سيدنا محمد فاضل حضرات ببنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم من كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبر ثم وليهد الكتاب محمد وصلي منفهم من السيوطي ووصل منفهم ثم إلى أرواح زين الدين الملك بر من محجر أسكالين ووصل منفهم صبي هذا المقام الجد عبد زوجة الوالد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أنباتنا وأنبات وأنبات الحاضرين وأنبات المسلمين أجمعين أن الله غشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ودمنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.